Kogod se od vas doživi 90. rođendan, mi ćemo organizovati i pomoći. Tetka Marija Novaković, ona je, ja sam bio na njenom 70., 80., 85. i sad idem na 90. Tako? 90. je u nedelju, tako? Ona ga slavi u nedelju. Bio je juče, još bolje. Živi i zdrav. Sve najbolje. Mnogo se zahvaljujem svima što su došli i što će doći na moj rođendan i da slavimo svi zajedno, da živimo svi u slogi i da budemo dobri prijatelji. Bravo, Marija! 105! Priznanje zemlje. Želio bih da priznam da je ovo okupljanje održava na tradicionalnoj zemlji naroda Urumčija iz nacije Kulin i da odam poštovanje starešinama iz prošlosti i sadašnjosti. Želio bih da odam priznanje svim drugim prvim nacijama koje su do dan danas sa nama. Ova zemlja nikada nije bila ustupljena. Pročitati na engleski. Acknowledgement of country. I'd like to acknowledge that this gathering is being held on traditional lands of the Wurundjeri people of the Kulin Nation and pay my respects to elders both past and present. We would like to acknowledge any other First Nations people here with us today. This land was never ceded. Viki, sretan ti rođendan, Mileto Lajkiću, sretan ti rođendan na mnogo ljeta i hvala za tvoj doprinos. Pitao je šta mogu da radim. Kajem, kupi neke kolače, ja volim kolača i ovi drugi, ako imaju i ovo, da sve drugo. Gospođo Saveta, puno vam hvala. Nema na čemu, ako budemo živi, zdravi, bit će još. Evo mala pažnja za vas. Hvala sino, hvala. Onda, Jelena, veliko ti hvala. Nemoj ti da se diviš. Ali došli, treba ti sad. Pita žena, bravo. Hvala za tebe da se Hvala. Hvala. A tripu? Moram da Aleksandra.
ponovi još jedan. Može. Kuma, ponovi još jednom. Uma je tvoja. Evo stigo ručak, da vas ja ne gnjavim, a verujte mi, ja sam gladan i 7 odmah dođe. Hvala vam.